ketiptir. Buna kalıptır kichkinekey. Bul dele öte jakşı eкен көрүнүшү. Bu qancha so'm, şef? Bola turgani 6000 so'm. Стиральный машинка, автоматтар 6 килограмм Samsung qancha so'm? 15.000 kami. 15.000 so'm kemi bar. 5 kilo 200. Qancha so'm bu? Bunda 15.000 kami. 15.000 kemi bar. 5 kilogram Beko. 10.000 bola turgan 8 ga. Bola turganını 8 ga berem deydi. Polo avtomat. 3,5 ming so'm. Assalomu alaykum hurmatli mekendoshlar, hurmatli Tesatu kanalini ko'ruvchilari, qandaysizlar, tinch amansizlarmi? Hurmatli ko'rarmanlar, bugun 21-iyun 2025 Jalolobod shahridan O'ris bozorda sizlarga tartib seyildi jasab ko'rgazib beramiz. Tuğanlar sizlerden so'ranamiz. Ayabay ko'p like'dan basıp, kommentariya yazıp, kim qayerdan ko'rib atat жазып кетиңиздер. Туғандар базардын бааларыны сіздерге чекеден көргөзүп кетебиз. Эмесе туғандар биз баштадык. Урматтуу көрөрмандар, биздин комментарияда суралган буюмдарды кыскача тартып көргөзүп кетебиз. Мынандай советский бешликтер 1200 сомдон болуп атыптыр. Кытайскилери мыналары Ақтары 350 сом. Россия деп қара келіп отат екен. Бұлардың бағалары 500 сом екен. Мыналарды сұраған жоқпын. Бұл картошканы қоқшайды. Қалың. Бұл жақта советский балталар сұралды елі. Ушыларды деле тартып көргөзүп кетем. Балта ең арзаны 1800 сомдан 5000'e чейин бар дейт. Эт балта бар екен, советский. Ака бу мына чоң канча сом? 3000 сом. 3000 сом. Кызыккандар көрүңүздөр. Бизде анча иштетилбейт, бирок эт жапканы өтө ыңгайлуу. Мына советский балталардын түрү бар екен. 2000 сом. 2000 сомдон дейт. 74-жылкы балта екен. Бұл жақта қалундар тұрады. Әкем, қалундарыңыз қаншадан? Қалун 2000 сом. 2000 сом. Беркіңізші? Әкем, мынауыңыз қанша? 1200 сом. 1200 сом. Қайлақтарчы? Қайлақтар Өзбекстанда 350 сом, 700 сом. Bu Soyuzlar 1200 сом. 1200 1,5 деп союздыкын айтып атат. Көрүңүздөр. Биз мына жогоруну көздөп басабыз тугандар. Дүрбүлөрдүн азыр сезону болуп атат. Ушулар деле бир сире тартып көргөзүп кетебиз. Assalamu alaykum, кандайсыз? Aka, eng жақсы дүрбүндөрүңүз кайсы болуп атат? Китайский 2300 қалғандары 12,5, СССР 13,5. 12-13 миң. 25 миңге бекетелип турат ушу. 25 миңге чейин бар экен туугандар. Номерин калтырып кетем, маалыматын алсаңыздар болот. 706 41 04 35. Көрүңүздөр, дүрбүнү түрү бар. Бұл жақта илгерки монеталар бар екен. 88-жылкы лелим бар екен. Насос қанша екен? Аламо, насосыңыз қанша? Насоста еш жоқ екен. Жазылғандарын сіздерге көргөзүп кетем. Шуруповерт комплект 4500 сом. Берки 3800 сом. Бұл жақта ключтар бар екен. Комплект 3500 сом. Мынанысы 6500 сом. Бүт бары бар екен. Отверткасынан тартып
Nakidnoy ключuna чейин. 4000 so'm. Детский кама. Бұл жақта гиралар бар екен. Гиралар қаншадан? 3500 so'm кеми бар дейді тұрғандарына, көріңіздер. Гира сұрағандарға. Бардығы 24 килограмм екен, мынанысы 32 килограмм. 24 килограмм, 32 килограмм екен. Сандық тандығымен барлық товарларды сатам дейді. Алып сатарлар болса, байланышып көрсеңіздер болады. İçinde büyük бар okşaydı. Oldu, iş bitti. En soğuk gerek. Bu balgarkalarınız kaç so'mdan? Balgarkalar bir Madeyin Çin aka. Mına pichaqlarınız kaç so'mdan bo'ladi? 1200'dan berem deydi. Mına Jumonkun kılıç ekan. Bu kaç so'm o? 5500 so'm. Жақсы жасалған екен. Ручкалары текстолит. Қызыққандар келіп сатып алсаңыздар болады Манасакадан. Ала, işіңізге келік. Жақсы екен. Мына чоң балтаңыз қанша сом? 3500'den деп атып тұр. Savı joğu 2800, savı 200 so'm ekan. 2,5'ga berem deydi. Mına pichoq o'zuncha. Bu tunuga kesken bo'ldi. Jo'g'orni ko'zlab bosamiz. Mana araba so'raganlar bo'lsa, ushul bor ekan bozorda. 6000 so'm жазып qo'yibdir. Ma'lumot uchun байланыш nomerlari 559 59 76 76. 1,5 mingga mындай детский кровать turadi. Eko bir adamdıq ekan. Çalıb байланышсаңыздар bo'ladi. Bu жаққа filakning turi chiqib qolibdir. O filaklar qancha bo'lyapti? Ma maydalar 2,5 ming. Ma cho'ngchi? 3,5 ming so'm samovar deydi, ko'ringizlar. Gaz balonchi. Ava gaz balon qancha? 2 ming so'm. To'g'anlar. Bu yerdan ko'p narsani izlab topsa bo'ladi. Hurmatli ko'rarmanlar, hozir men sizlarga bытовой texnikalarni tartib ko'rgazib berem, baholarni so'rab. Beko холодильник sotilib ketibdir. Buna qolibdir, kichkinakay. Bu da o'ta yaxshi ekan ko'rinishi. Bu qancha so'm, shef? Bo'la turgani 6000 so'm. Stiralniy mashinka, avtomatlar 6 kilogram Samsung qancha so'm? 15 ming kami. 15 ming so'm kemi bor. 5 kilo 200. Qancha so'm bu? Bunda 15 ming kami. 15 ming kemi bor. 5 kilogram Beko. 10 ming bo'la turgan 8 ga. Bo'la turganini 8 ga berem deydi. Polo avtomat. 3,5 ming so'm. Butcher ishlaydi ekan, ko'ringizlarni. Ko'rinishida o'zida toza ekan. 15 ming. Gaz plita qancha so'm? Gaz plita 5 ming bo'la turgan. Ikki ko'zi gaz, ikki ko'zi elektrический. Bo'la turgani 5 ming. Mikrovolnovka. 1000 so'm. 1000 so'm mikrovolnovka bilan. Ochkilari bor ekan. Ma rakvinalar qancha bo'ladi? Rakvinalar 300 so'm. 300 so'mdan tandashi.
Mına 12 mi? 13 mi? 13. 13 qancha so'm bu? Al. 500 so'm. 500 so'mdan. Dagı nelerni ko'rgazaylik? Mına qancha so'm qozon? Al 1000 so'm. 1000 so'm. Jan qozon ekan. Bu yoqda. Bu xodimlik ishdami? O hozir рабочий ishda o'tir. Рабочий ishlab turadi. Bu sovetskiy o'xshaydi. O sayt. Yaxshi 5000 bo'lishi. Bo'lishi 5000 so'm. Ma uголокni ko'rgazaylik sizlarga. Кухонный уголок. Ona 10 ming deb o'tamiz. Shu turishi 10 000 so'm. Shu turishi 10 000 so'm. Ma duh spalnich 6 ming. 6000 so'm detskiy. Ko'ringizlar. Endi aka nomeringizni bersangiz 0557 0557 97 97 06 06 04. 04. Jalabat. Жаллабаддан чалавересиздер. Hop. Бул жакта болгаркаларды тартып көргөзөйүн. Машина өтүп кетсин. Кровун Bosch деген бар экен, Makita деген бар экен. Кровун 9000 сом экен. Bosch 6000 сом экен туугандар. Makita канча сом экен? 3,5 ming. Mına kichikaychi? 2,5 ming so'm. Maşallah. Şurpaver so'raganlarga 3,5 ming mi? 3,5 ming so'm. Komplektinde qichqachi, balqasi, razvodnoy ключи, отвертkalары, metal aralay turgan arrasıga чейин бар экен тугандар. Мыналарыңыз канчадан экен? 3,5 ming so'mdan. Bunlar komplekti o'shanda. Komplektinde mınalari bor ekan. Ko'ringizlar. Kunda men ekranim yaxshi ko'rinmay turadi, sizlarga ko'rinib olsa kerak. Mınachi aka? 1,5 ming so'm. Eng cho'ngi 14 ga cheyin ekan. Dagı endelerni ko'rgazamiz. Жарым миңден советский болталар турат. Biz жогорunu көздөп баса беребиз туугандар. Велосипед сурагандарга мына буушный велосипедтерди чекеден сиздерге көргөзүп кетем. Ала келиңчи. Булар арзан. Жасалган. Чоңдорунан баштайлы. Mına samokatlarınız qancha so'mdan? Cho'ngi 1,5 ming. Ma 1000 so'm, ma 500 so'm. 1000 so'm, 500 so'm. 5000 dan olar. 26 bu. Ha 26, 24, 5000 dan. 26, 24, 5000 so'm. Bembek'te 5000 dan ma Bembek'te. Meki Bembex velosiped 5000 so'mdan ekan. Shtugi. Kama 4. Kama 4000 so'm. Bu hozirgi qamadan ekan. Ko'ringizlar, sportivniy variant ekan. Orqa podkoreyskiy ekan. Afrika reisi. Ular 18 tar, 2,5 ming dan. 18 döngölükte 2,5 ming so'mdan. 16'lar 2000 dan. 16'lar 2000 so'm. 14'ler 1,5 ming dan. 16'lar 1,5 ming so'mdan. Emi nomeringizni aytib qo'yasiz. 0703 0703 733 733 394. 394. Shunda velosiped kerak bo'lsa, chalib ma'lumotni olsangizlar bo'ladi. Bu yerda adresi temir yo'l tug'anlar. Улица temir yo'l bo'ladi. Bunalarda ileri ko'rinmay turadi, so'rayim desam. Jog'ordan dag'i qisqacha video jasaymiz. Tug'anlar. Dag'i o'zgacha buyumlar chiqib turibdi bu yoqqa. Bu bog' qancha so'm aka? 2000. 2000 so'm. Neni bog'i bu? Zil 180 litr. 180 litr. Nocha aka? Skameyka 3000 so'm. Pilaram bor ekan. Bez motor. Bez motor 6000. 6000 so'm. Motor qo'yib ishlaydi ekan.
Duş var ekan tuğanlar mı? Ko'ringizlar. Atayin jasalgan ekan, ayıllarga o'ta yaxshi. Bu qancha ekan? 8000 mi? 8 Bu satıldı. Zakaz kılıp veriyorum. Bu satılıptır. Zakaz qilsangizlar jasab beraveradi. Ona 180 litrede koyup veriyorum. Bunani va cho'ng. Kelishib olsanglar. Buni ajratib pilaramaz. 4000 mi? 4000. 4000 so'm. Elektron pila. 1000 so'mga beriladi. 1000 so'mga beriladi. Buni chaqchaga 2,5 2,5 so'm. A kvadrotsikl ishtaydi? Naqadu az minut berdi. Naqadu qanchada o'tasiz? 25 deyapman. 25 ming kemi bor. Bo'ldi. O'tiraver. Naqadlar ko'rmayman. Mayda juda buyumlardan non so'rab berayin. Bu adala qiziqqanlar ko'p. Qancha so'm bu? 200 so'm. 200 so'm. Yaxshi. Cho'ngchi? Çoğu 400 so'm. 400 so'm. Tishi yo'q ekan, tish qo'yib oladi ekansizlar. Manda 12 voltli ventilyatorlar bor ekan. Inkubatorlarga bela qo'ysa bo'ladi. Таймер, hani летний душ kısmına şlang tortib qo'yishadi. Aha, Ashunga taymerlar avtomatik minutasiga adam. chachib beradi. Chachib beradi. Qancha so'm bu? 400 so'mdan beryapti. 400 so'mdan. Bu yoqda da eng interesli o'yinlar bor. Non nekel. Aka bu nekel? Bu eski gilam to'qiy turganlarniki. Yaxshi. Tuğanlar nomerini alıp bereyim sizlerge. Nomerinizi aytıp qo'ysiz aka. 701 23 22 24. 23 22 24. Şu buyumlarga salıp baylanışsаңыздар болады. Tuğanlar tiskalardı, baltalardı, sovetskiy alümin filaktardın bağlarını azı bilip beremiz. Baltadan başlayalım. Baltalar qanchadan bo'ladi? 2000 so'm azmaz kami bor. 2000 so'm azmaz kemi bor deydi. Qo'ldalarchi? Qo'lda shu cho'ng 1,5 ming 7 so'm. 1,5 ming 1000 so'm tuğanlar. Qavun 1,5 ming so'm. Qalın 1,5 ming. Qaylaq tili 1,5 ming so'm. Damkırat 3000 so'm. 5 tonnan. 5 tonnalık damkırat 3000 so'm. Sovetskiy. Bir de vardı bu sovetskiy. Rakitay çok. Tiskeleri 6000 kami var, 4000 kami var, 3000. 3000, 6000, 4000. Yaxshi. Tiska kerak bo'lsa, Mayda tiskeler 1000 rubldan, 1000 so'mdan vardı. bunalar 1000 dana. Evet. Yaxshi. Plaklar o çoğun 40 litrli vardı 3000'den. Ruskası da alümin, litreyam 40. 40 litr alümin 3000 so'mdan. 25 litre 2000 so'm. 25 litr 2000 so'm. Buna palatkanız qanday palatka? Palatka bu dokumentli palatka o'sha sirtida qanday chiqolishlar anlabasa o'sha ichida. Yangi ishlatilgan eski palatkasi. Mana ko'rimizlar to'g'onlar. O'sha 5000 so'm dokument. Bo'lishi 5000 so'm deydi. Endi aka nomeringizni aytib qo'ysangiz. 555 milyon 63 05 67. Ушул номерге ушул буюмдар боюнча кайрылсаңыздар болот. Жалап атасыздар. Buna 8 maktab. 8-мектептин жанында турат экен, чалып байланышып келип үйүндөн деле алып кетсеңиздер болот. Шпихтер, мындай инструменттери бар экен. Ольва. Биз жогорку көздө дагы басайлы, дагы эмнелер бар. Чоң көрөбүз.
Yerde kimse de var değil mi? Yerde kimse de var.